tinggal ada di kuat tahun siapa ini bisa cepat begini juga cocok koneksi di kapor nak bukan Islam nak dapat di rambai Islam dan yang berikong aku play ya i MBC ini belah dan lang kini kapor ban saki kini ka final football bat kumju ru ya ki hot jong klub bat barok kibaya dan lang ini di kebeningan ngana ban aku play ya pi ki atlet team ki belah la ban poi sini final di kade ki jing la kai ke ba itnat ke ba penhun ni kinong pikai kade kecil lah kai tips kamba kade kaba lah kham Islam nak tahu jong COVID-19 lah hapan pensangai no sport te mentang lah poi pat segini final hadian bagi lah yolat ban penkut ye kene ka final te bro atlet team lah dapat jing so kemen ngkhraw pi lai la kai ha te bro atlet team bilong kita ki ambassador ki ba rak kubor kebabahan apa tak kejing ilak kai football nak kita ka kumnoban pa ai ka message seki nang pikai ba kejing ilak kai pamadan kede ban long kejing ilak kai ke ba itnat kum ilak kai betafsi fidan ni ka sporting spirit pro atlet team te ke penuh ni nang pikai te football kerbang pro atlet team ba senang yakil bat hak ju upor hak ji la kai ke don hi ke bajak ke don hi ke badan te ke bajak ru kanang yai tristam nang ba na kaliang ke tim ke badan ru kanang yai tristam ba ku upor bat pelong kinong job ko kene ke pon ai ku play ru ibro ke tim ke blai sementa kene ka tournament barok kilai kai bahan adu pasdang rei tidai ke tim ke ba apoi sini ke thong ya kini por aku play MBC dengi balala banwan ban sakilang nak ta prisngai ini tournament tournament skam ba kum MBC ba nak ju por bilong MLA robot la ban IP kam jam dengan lom batai than kita di players di ba cepat ke yang itu baro opini bit yang tentang itu kam sport company aku play sport tentang penala menyerap di sini klub di dalam nak puas ni puas muslim on ai keren ni MC sini ni puas ai keren
ke i bawat solang badai presiden Jong Kamelian Sports Club kinokit kam Jong Kamelian Sports Club berkhait ai kublai yapi bofilala berpeluang ini tournament dan ai kublai irang basnong Jong Kamelian madan hingsim ibala don dekat hangne bania pensengai bania fight ya kami ke game final football tournament berpeluang daka Kamelian Sports Club ai kublai yakiri ramba berkhait iwe pa iwe ini ngenumla penjar petengwet ke Kantam ya ke Sports Club ya ke ST Committee jeng Kasinong William keba ngatrai kadi kejing sebun jeng Kasinong bakal aisubha ne ke football akan ke Madan football beliau akan pelong dengan syukwa manai kublai ya para kai tim ki balai sim menta namar ke Olympic moto hi kalong ke bakham san kalong balai sim menta dengan kai baru kai baru laifuar tuli ki tim ki balai sim menta kiladon ke benta ke bakrau menpelong ini tournament ke becok Tengah kublai yakini di tim Baroar, Kamopria West, Marbi Sports Club, ngatrai ni ong yang ke football, kadai ke beautiful game. But mentah kasih kublai sibon yang pi Baroar tuli di tim, kila Indonesia baka football, kadai ke beautiful game, nak kejingil akai jong pi ke bayi tenat. Dia hadu mangi ni kuat baka kenum kutso ke game, nomor pergi tenat. Kublai sibon yang pi, but kila pen crowd sisai kadai ke game, kebangitit kum ke beautiful game. Kublai sibon hendai kindat teng haka sports kindat i bok ru.com imat kabok kala kamno syopo Kamopria West hendai kublai sibon ya kamar biru kaba pilai le kai itanat hadu kata-kata kaba ngapai para kai kinong pekai klamki yuero nomor ke game kelalong kebitanat bah congratulations ya fiba teliki team bagai bona preng jopi ki badon ka sap ke boblai lai kerpang watpan sedai pentres hitam ba pinang kiu saprang kitang biang karta kitang dang gejing temu ban kiu saprang kumulong irang ba senong menta ke sport su peladai ke profession de pila la benlong di professional players kitang biang karta kitang biang ka dangdon ka thong menelek sekman de ngamno chimcho kapor sibon nomor lamil ngangai pila ya kreat de pila ya kwa hi bania kanhoino bania simno ka prize ka ton ka trophy jongpi kublai sibon de karmen ba na preng jopi gibudan kasap nangyay tres hitam ba pila ban poi sa kathong ban wanra ka burom omtang ya kathan jopi riya ka jala ba ye jongi ke jala me gele jongi tang de ini sa sisian ngai kublai ka Kamelian Sports Club balala ban pelong gine tournament ka bajok kublai siboni fi insya Allah kamjudan tang balang final pat nomor Kau kena lapor na akan ditetapkan jangka Marbi Persebaya Malang Sekmat dan sini dengan pras tim Baroar berpadu yang ramai senang dan sebahagian hal gitu. Kasih bro, ya. Ayo Ben. Ayo. Chess na ka telingan yang hebat. Hebat. Chess na mata ka Marbi Sport Club hebat. Hebat. Chess na mata ka Kamopria West Sport Club hebat. Hebat. Tak boleh sebut. Saya ni lapor lapor sebentar ba food. Kasi nga kung may baro si players bagi pa ba kan daya pay naga sila kay banda